Aku nggak minta ya teman-teman. Sebenarnya dibeliin celana, tapi celananya kegedean. 很好看，这个我太太一定也喜欢。不要你太不管你太太。哈哈，谢谢谢谢。也是要改台章，如果这个漂亮，好漂亮！不要老是穿黑色，这样比较会招那个桃花。桃花是什么？桃花你懂吗？桃花就是有男朋友了。哦，找你。这件可以穿吗？可以，谢谢姐，这么漂亮。这个是那个三姑姑的我。Makan mie ditemani baju baru dari bibi nomor 2. Aku 可以吃的，不算简单的，有点漂亮。还有红色的，然后还有多层红色的鸡饭汤，看你，对，那一大堆，那个，对，不要这样子。没有，这件。这个比较漂亮了。还有好最好。我打算它后面是这样。啊，这个是这样子。你看你要哪一个？哎，这个哈，哎呦，它这个可以这个松紧。哦，但是后面这样没关系啊。这个是另外一种布做的。对呀。你看你要哪一个？这个也可以。这个看看。这个假如哎呦你这个不要可以剪掉。布灵没有关系。好，那就这件，好不好？等一下，我看一下，看一下。对，现在做特价1件390。1件390。我要买给他穿的。要这个吗？不是给他看，他在写。哎。人家看喽。对，这个颜色啦，好不好？我不知道。好，你要粉红色比较亮了哈，旺可以。那一个，这个要掉哪里？好，随便掉。那个还有这个后面有那个哦。这个是390。好，那我们来看。好。那这个有后面有这个没关系啊。没有关系。好，来你比一下，我比给你看。帮你看买新的。好，我比给你看。好，很好看，这个我太太一定也喜欢。不要你太不管你太太。哈哈，谢谢谢谢。看姑姑逼在这里。啊？很好看，很好看。好看哦。好看。他拿新的给你。我拿新的给我，这么好，好。先靠这里哈。哦，刚才是这个对，太大了，太大。需要再一个袋子吗？不要，拿了就到。不要这样算了，好，谢谢。我这个比较贵了，姑姑。对呀，我这比较便宜。没有关系啊，都收了。谢谢姑姑。穿的躲才不会痒。对，也有一个粉红色的。对呀。都是黑色，等一下黑色我才在买。对呀，你这个衣服可以配这个，比较亮。对呀。就200、100哦，200好。这个在我们那边买太贵了，这个1件2000多块，太贵。牌子啊，好的牌子。没有，这个哪有什么牌子？这个本来这样子我不要，我要改，我就要叫它改低一点。有可能这个比较贵了。对啊。布灵那个了。太太的衣服也是最便宜，差不多2000块。对啊，对要掉。可是穿就掉了。这个都他给我改的太。你看，改歪。对啊，本来是这样子，他给我改了，我就不喜欢了。也是改，也是还要花钱。不要花钱。不用花钱。不要花钱。我们还要打麻将。对呀。明天不用打麻将，明天你们要去外面吃饭。这样好了。1个礼拜来一次而已。我昨天给那个买，都很便宜啊，都500块钱，500块。500块不便宜。
如果我看这倒不便宜。对我们来说很对对，便宜啊你们说便宜，台北说便宜。对啊，我们那边哪里去买500块的？对呀、对不对？台北的裤子也差不多2000块，对啊，差不多衣服是2000块了。是对，新的20年。 20年，对啊，好可怕，也不会破掉是不是？对啊，它这个有牌子的，这个好厉害。都随便穿呐。姑姑穿多少钱都看起来很贵了，没有，因为身材漂亮，还有身材漂亮。穿200块看起来也是2000块这样。你现在差很多了，你知道吗？谢谢啊，因为比较这个有还差个哦，还差。对啊。这个。但是如果裤子我不是随便裤子能穿。有没有了？答应了，难怪一大堆。哦，怎么了？ Nah, kita pulang ya. 哎呦， Yo oh, siapa kucang? 有 Halo. 事情？没听啦。 Kimi. 啊，今天蛮忙。粉红色的，对啦，换，对对，换颜色。你嘛还有气管呢？你安尼管你哪管啊嘞？啊乱啦，这个摕钱来。比较大，它 all size。对。 Nah, ini aku umbah-umbah teman-teman, orang tak lempiti ya, mohon maaf. Aku umbah-umbah belum tak lempiti, saya mohon maaf. Ini aku dibeliin baju sama bibi nomor 2. Aku nggak minta ya teman-teman, sebenarnya dibeliin celana, tapi celananya kegedean. Terus aku milih baju有开冷气吗？哎要啊，我以为这里是电灯的，要等下给它按下去。没有那边，那边姑姑。有怕人家吗？有怕人家无小怕人啊？哎，对，这样我按满到这里才穿那个旗。哦，那这样可以，你可以穿了。它是粉红色的。它的不难学啊。台电要换衣服啊？不是要改台章？不要这个对台电也很好看的。没有太多，那个衣服，我这个衣服都太多了。对，一个不要我呀。哦，只到伊在我讲会10块吼，哦，还叫我进tiền就啊进，啊伊咧大屁吼，我要还100块吼，伊连进1000块伊嘛卖哦，有进就有进哦，就爱吃啊，啊两小袋在那产1000块。 要插地瓜，这样的意思啊？杏鲍菇跟地瓜，你有没有看？漂亮啊，好漂亮啊！这件多少钱？390。很漂亮啊！那个姑姑买。姑姑买390啊，我去她就会卖我350，对。哎呀，他刚才有说漂亮，好漂亮！不要老是穿黑色，这样比较会招那个桃花。招桃花是什么桃花你懂吗？桃花就是有男朋友了。哦，找男朋友。招那个桃花。招男生。哎，对呀，你看看姑姑。哎呀，你这怎么样？好看啊，好看啊。这个看，姑姑也穿黑色，还没我要洗。因为衫好皮较皮的啦，长都无，长都无这个。刚才忘记。那边有稍微洗。对呀，好好。长都无Seperti ini ya. Nah, ini baju dari bibi nomor 2. Ganti warna. Nah, ini baju dibelikan dari bibi nomor 2. Sudah aku ucapkan terima kasih. Panjang umur, sehat selalu, rezekinya lancar, berkah barokah, kesehatan selalu menyertai, amin ya rabbal alamin. Aku ndak minta. Jadi beliau pagi-pagi itu aku habis ngepel di bawah, tak pel gitu, habis masak, habis apa. Yuk, ayo yuk ke atas gitu. Aku dikasih celana hitam, celana gede banget. Karena ngiranya aku suka yang gede, tapi itu kegedean banget gitu. Terus aku bilang, eman daripada nggak kepake nggak usah. Dituker aja, bibi tuker aja pakai baju bibi gitu. Terus mereka bilang ya yuk itu kalau suka pakainya baju warna hitam gitu. Jangan pakai baju warna hitam yuk, pakai baju yang berwarna-warna. Biar cepat dapat jodoh. 这件可以穿吗？可以，谢谢姐，这么漂亮。这个是那个3
山那个山姑姑的我为什么这么大？他给我，啊，这个很漂亮，这个是贵，这个好的，这个是比较好的，比较贵的。这个你可以穿吧？好，谢谢。但是有可能如果我是很容易脏到酱油这样。出去的时候穿了。谢谢谢谢。Kita mendapatkan baju lagi. Dilipat di putih puling-puling. Ini aku baru ubah-ubah ya ceritanya ya. Kurang tak limpeti karena sibuk masak, sibuk apa-apa. Sikutnya yang melok gatal bolo. Ini kulitku di sini kering banget ya, di sini hitam-hitam. Gak telaten mengasih yang namanya hand body. Aku tak kasih hand body sampai perih sikutnya garing. Kita tuh nggak ada yang tahu yang namanya perputaran dunia ya. Dulu kayak aku teraniaya ngono, terus alhamdulillah dengan kesabaran walaupun mencari kesalahan, suka banget mencari kesalahan, tapi aku tetap bertahan. Ya aku lempit-lempit. Hari ini main mahjong, besok mereka mau makan di luar. Di sini gampang ya umbah-umbah pakai tangan. Aku nggak bikin video semua. HP-nya nggak lengkap, itu memorinya nggak nuntut. Jadi jemur di luar sana nyuci pakai tangan. Terus cepet garing, sehari garing. Kering semua. Ini cucian kemarin. Pagi tadi matahari ini gede, tak angkati. Ini yang naik gunung itu loh baju. Tadi pagi juga aku nyuci punya bibi nomor 2. Sebenarnya gampang nyuci. Tapi karena nggak tahu mereka itu sultan atau apa, katanya terkena sabun cuci baju tangan nih perih sakit kayak gitu. Nah aku yo kena apa ya apa tanganku. Aku suka tuh pakai yang simpel-simpel kayak ini kaos, gak usah neko-neko. Ini celana brand dari Muji ya. Ini enak banget dipakai. Ini sebenarnya tak bawa pulang ke Indonesia. Terus aku bukain kerdus. Ini kan dulu resettingnya rusak ya. Di Indonesia dibenerin resletingnya apa resleting. Ini yang bawa ke tukang jahit adalah Isti. Tak limpeti. Nanti tinggal dimasukin koper gitu. Yes. Punya aku nih. Jatuh. Wo chi tiền nhờ cha ti quá. 3点差不多。现在12点而已。我这不然我现在爱你。Makan pakai baju baru yang dibelikan sama adik Inyonya yang nomor 2. Seperti ini. Tak ini ya. Aku kalau masak pakai ini teman-teman. Soalnya yang kita baju warna kayak gini tuh rawan. Ini hari kepiro ya teman-teman. Wis berhari-hari kita di sini.
Sekarang Jumat, kita berangkat itu hari Satu Minggu kayaknya di sini teman-teman. Tapi aku nggak bikin video terus karena apa? Dikarenakan memori HP dan aku gak cover ngedit seperti itu. Aku nggak bisa makan itu ya. Yes, aku mau makan mie. Ini namanya dispenser air panas. Aku makan mie karena aku bawa mie Shin Ramyun. Suruh nambahin kacang panjang. Camulok. Ya Allah, kok kayak kulitnya kayak tipis ringkih gitu ya. Ini sumpitnya tadi bibik nomor 2 beli baru ya. Masukin aja. Airnya kebanyakan yuk serapopo. Kita boleh incip ya. Bismillah. Ini yang original Shin Ramyun. Jadi dia ada 2 rasa, aku bawa 2 rasa. Ada 1 rasa kepiting, ada rasa Shin Ramyun. Sebenarnya manfaat Shin Ramyun yang paling enak itu nggak usah pakai apa-apa. Original yang paling enak. Masak. Sebenarnya bibik nomor 2 itu yang paling sultan itu di keluarga nyonyaku tuh nomor 1. Nyonyaku nomor 1, nomor 2 bibik nomor 3 ini yang paling sultan. Banyak banget asetnya. Saya ngomong sopo nyonya. Nomor 3 bibik terakhir, nomor 4 baru bibik nomor 2 yang ngasih aku baju itu. Tapi kalau keroyalan orang itu tidak ditakar dari seberapa dia kaya kayak gitu. Walaupun nggak kaya tapi loyal. Shin Ramyun kacang panjang. Nah, aku nggak bisa makan panas. Aku di sini tahu es batu ya. Aku tambahin es batu saja. Ice maker. Es batu. Wow. Seperti ini. Wow. Jadi kasih es batu dia biar cepet dingin. Ini lantainya tak pel ya polono. Bismillah, waktunya makan. Sekarang kisarannya 1:30 lebih ya. Oh, panas. Pedesnya dapat ya. Oh, cemplungin es 2 juga dia nggak dingin. Masih munga-munga. Aduh. Pedesnya dapat, tapi untuk asinnya dia agak kurang karena dia kebanyakan barang di dalamnya. Ada telur kacang panjang dan airnya. Jadi sambil kita nyeruput mie itu kayak sambil kita, kayak orang Korea itu katanya sambil dia nyeruput itu sambil kayak niupin panasnya mie.
Oh. Kalau misalkan teman-teman nggak suka mie Korea karena terlalu kenyal, masaklah yang agak lama, dia nggak akan sekenyal itu. Di sini kegiatannya apa ayo? Di sini tuh pagi mandiin nyonya, nggak selalu pagi, kadang malam. Beberes, masak kayak gitulah. Enak telurnya. Hari ini Cece ini libur kerja, suaminya anak-anak libur semua. Tambahin nasi yuk, enggak ya? Aku nanti habis ini mau makan gorengan, bikin gorengan. Dia nggak terlalu manis. Berat banget untuk menceritakan ini sebenarnya. Jadi setelah aku balik ke sini wis berapa sebulanan mungkin ya. Jadi ibuku harus menjalani yang namanya cuci darah. Sedih banget. Oh nggak nangis yuk, sudah menangis dengan lelahnya. Tapi itu adalah jalan terakhir karena wis nggak ada jalan lain. Kemarin dengan HB 3,5, kreatinin wis di angka 20,5, itu wis fungsi ginjal wis tidak berfungsi. Ibuku divonis dengan gagal ginjal stadium 5. Harusnya kamu pulang ke rumah yuk, harusnya ini yuk, harusnya kamu yang jagain ibumu apa yuk. Ibaratnya itu kayak aku ngomongnya itu juga kayak nggak pantas, ya nggak malu teman-teman. Aku itu berperan sebagai tulang punggung keluarga, bisa dibilang tuh seperti itu. Tapi aku tuh kayak enggan untuk mengucapkannya kayak gitu teman-teman. Bapakku juga sakit-sakitan, ibuku juga sakit-sakitan. Ibaratnya adikku alhamdulillah wis podo kerja ya. Tapi kan adikku kayak ibaratnya sudah berumah tangga. Ada kurangnya adik ya aku. Harus ada satu yang kerja teman-teman.
Hari ini pun Rio juga di rumah sakit. Semua kumpul di rumah sakit lah. Untuk berpura-pura tidak apa-apa itu sulit. Terus kayak ibaratnya terlalu meratapi juga tidak baik ya teman-teman di dalam kehidupan ini. Ibumu tuh kenapa yuk kok matanya tinggal satu? Dulu ibuku itu adalah pejuang nafkah di dalam keluarga kita teman-teman. Ibuku tuh bisa dibilang tulang punggung keluarga di dalam keluarga kita. Luar biasa perjuangannya. Itu juga matanya hilang satu itu gara-gara di sawah, kerja di sawah. Udah tandur itu berangkat tandur menanam padi itu jam 12 malaman kayak gitu. Matanya nggak sengaja itu kena lumpur. Lumpur itu diobati, obat keong dulu itu banyak banget keong racun itu teman-teman. Itu diobati lumpurnya kena mata. Mau cuci air juga jauh di mana. Terus air minum juga nanti takutnya kalau teman-temannya pada kan air buat minum kok buat cuci mata kayak gitu, terus kayak cuman cuci mata sekedar, terus habis itu dibiarkan, nggak yang di lab itu enggak, cuman di Ngawi itu cuman ke puskesmas, ke dokter, terus ke sempat ke Mbah Dukun kayak gitu pernah, terus semakin parah kok semakin burem, terus itu perjalanannya panjang banget, terus akhirnya dibawa ke Kediri, cocoknya di rumah sakit Kediri di Bayangkara Kediri itu wah, perjalanannya luar biasa. Sampai akhirnya matanya itu jeblos, meletus ya, pecah sendiri, ngeluarin nanah. Pecahnya tuh lama banget, setahunan mungkin teman-teman. Terus setelah dari situ, setelah operasi mata satu ini, kayak akhirnya kayak merembet, kayak itu karena hipertensi juga. Hipertensi yang lama, terus ginjal kena, dari jantung kena ke ginjal, terus dari jantung kena ke ginjal, sekarang ini gagal ginjal. Kalau diceritakan sedih ya sedih banget. Tapi kita ini hanya sebatas hamba. Cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita menjalani tidak boleh meratapi. Kemudian si mbokku tuh sempat putus asa sama trauma gitu. Transfusi itu ada traumanya. Karena transfusi darah itu sakit banget katanya. Terus ada trauma sampai tangannya bengkak gitu. Terus pertama nggak mau, bener-bener nggak mau yang namanya cuci darah, tapi karena sama dokter dikasih himbauan kalau nggak cuci darah harus, rumah sakit nggak mau nerima, jalan satu-satunya cuma cuci darah. Ya namanya aku di sini kerja ya tetap kerja teman-teman. Apapun cobaannya terima dengan ikhlas, menerima, mensyukuri, mengobati seperti itu. Aku tak goreng telo ya. Oke.